Eri izooba enkuyaja y'abantu bayishuka kishaayi kya Burakati omu tawuni kanso ya Rukaya okwakira hamwe n'okuhuririza obutumwa bwa Pulezidenti Yoweri Museveni okwatiire ekibiina ekyarwanyisiriza ebendera aha ntebe y'obwa Pulezidenti wa Uganda. Abebembezi ba disitulikiti egi bakoresa okutaaya kwa Pulezidenti oku okumugambira bimwe ahari ebyo ebi barikwenda gavumenti ekore omu nkiro endiijo. Arikugamba Harare egi sipiika w'ishengyero ry'ihanga Right Honorable Anita Anet Among yashoborera omwebembezi w'ihanga ngu omu karuura kahwire abantu abakarungu bakaronda abanyeshengyero abarikuruga omu rubaju orukuhabura gavumenti ekintu ekyumbagiize okushakira hamwe n'okusya abantu obuheereza. In this last term that we have been, the 5 years, we made a loss in this district. The only person who could talk for this district was Hajat Aisha. The rest were opposition, and their work was to oppose what you were saying and the development you wanted to bring in this district. Omu kugamba kwe Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yashaba abantu ba Karungu okutorana kandi bakasindika omu ishengyero abantu abarikubaasa kubashakira kurungi. Aba yabashaba ngu omurundi ogu bafeyo munonga basindike abajokyerwa abahikire omu paramenti. Kati ekivamu ekyo tewabawo alondora ensonga zammwe n'okubanja tebabanja kubanga tebaliyo. Bino bye tukola tubikola ku lwaffe, ekyemanyi nkikola, ekyesimanyi sisobola kukimanya kubanga mbamanye ebinene ebyo mba mbimanyi, naye waliwo bye tosobola kumanya kubanga bya kitundu. Omubaka yandibadde abimanyi bulungi. Pulezidenti Museveni yagaruka yagambira ba Karungu ngu oruguuto rwa Mitara Maria Kabarusoke Gomba kuhika Mityana orutwire n'orwateganisa gavumenti neija kurukora omu nkiro y'obwebembezi erikwija. N'olwekyo oruguuto tugenda kurukola olw'e Kabarusoke, Kifampa, Bugomora, Kyamulibwa okugenda Villa Maria. Banyuma y'okuronda obushagiki eri izooba Pulezidenti Yoweri Museveni naza kuhuumuraho izooba erya nyenkyakare reero olw'okubanza agumizemu naronda obushagiki omu kyanga ekye kya Buganda. Olw'okubanza naija kutaayira Masaka City, Masaka District hamwe na disitulikiti eya Bukomansimbi. Makuru aga gashakwa Ronald Ngabirano.